lento yokuthula ngathi ukuthi bunanzimuni lopho ungaba nemali lenyenti ube nemfati lomuhle ube nebantwana labanhle ube nelikhaya tintfo takho utibone tihlangene bese awulali bese uhlupheke imali yonke uyiphethe uthula ungabikho lenjabulo ngathi divela kabili kunalenjabulo yalelizwe bese kunenjabulo yaNkulunkulu lemandla ethu thina mandla ethu ngile njabulo yaNkulunkulu mhlambe ake ngisho laba labacabanga ukuthi impilo kuba netindvo kuliciniso vele empilweni kufuna ube nato tindvo kodwa ungavumi kuba netindvo letinganako uthula titakubulala tiyabulalana vele tikubulala mentally spiritually ufe ubulawe kutsi awunako kuthula konke lonako kukwende kutsi ungabi nekuphumula ngalali ucabange ebusuku nemini uhlala uplanela abantu qabangela abantu uthi ngaba stopa njani yini lengayenda bana ngaphumeleli yini lengayenda kuthi bani ngimlaye impilo leyo lenganako kuthula kodwa labane kuthula laba lebane kuthula bathokota noma kukuncane bathokota noma lebanako ukuncane kakhulu labanye banako kakhulu akusibo bulima kuphumelela kahle kodwa kuphumelela kabi noma kubonakala ngathi kukuhlakanipha kodwa kuhambe kuhlulekise situkulwane sesithathu nasesine sabo bonke labangendi kahle kundlule kutohlulekisa naye umnikati kuphumelela lokungena kuthula ingcebo yengadi ingcebo lembi ingcebo lenetinyembeti tebantu ingcebo lehluphekisa labanye noma ungakuthola konke lithi ke livi lekuhlakanipha laNkulunkulu lithi kuyamsita ngani ke umuntu kuzuza live lonke bese kugcinena lahlekele ukuphila kwakhe because ingcebo lengenaye uNkulunkulu yabulalana ayiphethi kahle ngiyabuya